Li neżerċitaw ruħna u min jgħid fil-5 ta' filgħodu ma tejus dak li jitrenja. Sitta neqes 10 ta' filgħodu nkun qiegħed. Jiena qed nipprova ninfiltra ruħi għas-7 8 ta' filgħaxija, meta nsib għal ċans. Għandi SMS fuq 5061301, it-telephone 21230 Can you please explain again about fasting diet? Il-fasting diet hija popolari ħafna. Ħanibda bdik. Mela, hemm sistemi differenti, imma ħanfemmu x'inhi l-ewwel net fasting. Fasting jiġifieri illi inti tkun sajma jew sajjem. Is-sum. Issa is-sum ma jfissirx illi inti tagħmel ġurnata ma tikol xejn, għax dik li jgħidula starvation. Tajjeb, fasting jiġifieri tażel fi xħin se tikol, imma xorta tikol l-ammonti li għandek bżonn. Allura, di jekk inti mara u għandek bżonn 1000 kalorija f'ġurnata, għax inti pressa poko kuntenta bil-weight tiegħek u ma tixtieqx li tonqos, mela dawk l-1000 kalorija trid tikolhom. Jekk inti pressa poko mara xorta u tixtieq li titlef ix-xaħam, allura bej wieħed u ieħor qed tiekol madwar 1300 fil-ġurnata, xorta dawk l-1300 trid tikolhom. Iġifieri mhux għal min irid jonqos ma jikol xejn, pereżempju, u għal min tibqa' l-wejt li hu jikol kollox, it-tnejn li aħna irridu niklu li għandna bżonn. Mela dak punt number 1. Issa kif taħdem li. Mela inti tażel bejn 12 u idealment 17-il siegħa fil-ġurnata. Illi waqthom tista' tixrob kemm trid. Imma likwidi li ma fihomx zokkor jew kaloriji. Mela pereżempju, tista' tieħu ilma li huwa still, jew ilma li huwa sparkling, jew kafe iswed, jew te iswed. Iktar ma jkun organic, inqas hemm riski illi moħħok jaħseb li qed tiekol xi ħaġa. Jew herbal teas, ċertu herbal teas, għalfejn qed ngħid hemm ċertu riski illi l-moħħ jista' jkun qed jaħseb li inti qed tiekol. Għax jekk dak it-te, pereżempju li ma jkunx organic, iżidulu l-imbarazz miegħu xi ingredient, dak l-ingredient jista' jkun jagħti sinjal lil moħħok li qed jiekol. Għax jekk tmur għall-organic, issaraħ moħħok. Ma kafe, pereżempju. Hemm kafe organic. Kafe organiku, li kemm jista' jkun biex dak li jkun jagħmilha l-aħjar. It's not so expensive. Biex dak li jkun jagħmilha l-aħjar. Sorry, tnaqta. Dikef tajjeb ukoll. Dikef tajjeb, ġifieri jekk ma nsibux organic. Nistgħu mmorru għal dikef, le? Diment li ma jżidulux imbarazz, ejja ngħidu. Issimni, min irid jagħmilha l-aktar safe. Għamlu għajk, l-aħjar imur għall-organic. Issa, mela inti b'dawk it-12 sa 17-il siegħa, suppost tal-inqas bejn 6 u 8 minnhom inti rieqda. Jiġifieri jekk aħna neħħejna minn 16-il siegħa neħħejna 8, baqalek 8 sigħat illi inti fihom ma tikolx. U hemm ħafna sistemi kif tista' tagħmilha, idealment tal-inqas l-aktar li ħadmet miegħi u ma nies li naf, huwa li tħalli 4 sigħat bejn l-aħħar ikla u meta tmur torqod. U tħalli 4 sigħat minn x'ħin torqod sa ma tiekol. Nagħmlu mod jekk torqod fil-11. Għamel. Kont se nagħmel eżempju iktar sempliċi jiena għax moħħi ma tantx tajjeb fil-mezz. Mela jekk jiena kielt l-aħħar fit-8 u rqadt f'nofs il-lejl, u mbagħad minn nofs il-lejl irqadt sa 8, jiena ħanikol l-ewwel darba f'nofsinhar. U hekk irqadt 16-il siegħa. Għal ħafna nies hija doable, speċjalment. Jagħmluha mingħajr ma jafu. Jista' jkun. Speċjalment għal min filgħodu jkun biżi ħafna. Għax inti f'kemm ili ngħidlek tari l-ħin kif ngħidu bil-Malti. X'inhu importanti? Importanti ħafna li nixorbu meta aħna sajma. L-aktar ilma li huwa still u ilma li huwa sparkling. X'benefiċċji fih dan il-fasting? Isibu ċar kristall illi ġismek meta jkun qiegħed sajjem juża aktar ix-xaħam għall-enerġija mill-karboidrati. Issa xaħam fejn ħajġibu? Mhix xaħam li għandek f'ġismek. Number 1. Sabu illi anka jgħinet tkun aktar produttiva. Għax ġismek meta jiekol irid jiffoka fuq dak li kelli ġi u joqgħod jiddiġistih, ikissru, jfarku, jmexxih. Waqt li jekk m'għandux ikel fis-sistema, m'għandux dak ix-xogħol x'jagħmel u qed iħallik tiffoka fuq li qed tagħmel. Qed tinstema li hija faċli, però sa ma nidrawha xejn huwa faċli, biżmien issir parti minn ħajtek laqqas biss tinduna li inti qiegħda tagħmel fasting filgħodu. Bħal kollox fil-ħajja. Għandha żmien biex nagħmlu drawha, però once li drajnija hija benefiċjali ħafna tintuża anke fi sptarijiet u clinics, speċjalment l-Amerika, bħala trattament tal-obeżità. Ġifieri hija xi ħaġa kbira. Just biex inżid xi ħaġa, jekk tħares lejn istudju tal-fasting, l-ewwel ħaġa hemm ħafna iktar benefiċċji
milli just weight loss. Ekku. All right, hemm ħafna benefits so even inti- for the mind. Inti tista' tagħmilha mingħajr ma trid titlef il-pis. Eżatt. Mija Bħala fil-mija. longevity hija l-iżjed studju li hemm strong fuq il-fasting jiġi bħala longevity, aging. All right? It slows the aging process. Mela, daku l-istudju huwa ċar ħafna f'dik l-area. Issa, l-istudju dwar il-weight loss li juri huwa li ma tistax tiekol iżejjed meta tibbrejkja l-fast u dawk li mhux jaqbdu u jneħħu l-carbs imma they observe a low carbohydrate diet with the fasting ikollhom ir-riżultat tal-weight loss aħjar. U dawk huma studies li huma robust li Proset. ikollhom għamluhom fuq in-nies mhux fuq l-annimali, fuq gruppi kbar, għal ċertu tul ta' żmien. So that's what the studies show. meta Għan it comes semmi to żewġ fasting. affarijiet importanti li qed fakkarni Kristin jekk jogħġbok. Mela, esperti tal-eating disorders jgħidulek illi jekk persuna tkun għaddiet minn episodji f'ħajjitha bħal bulimia, anoreksja, etc., fasting probabbilment mhijiex l-aħjar għażla għaliha. Għax once li kif qed tgħid Kristin nibdew niklu jkun hemm ċansi li niklu f'abbundanza. Għal daqstant dejjem nitkellmu ma' espert ta' eating disorder qabel ma nażlu xi tip ta' stil ta' ikel jekk għandna xi history eżatt. Anki health conditions mhumiex affarijiet li, I mean, ovvjament dak trid toqgħod bil-qiegħda mal-professional tiegħek, nutritionist jew id-dietitian tiegħek. U dawn l-affarijiet tridu kull individwu huwa differenti, Storja ma nistgħux ngħidu dan huwa tajjeb għal kulħadd, ma xejn li huwa U tajjeb. fuq li għal qalet kulħadd. Kristin ta' xjuħija, naħseb kollha kemm aħna trabbejna tlajna bil-mentalità kull ftit u spiss, kull klezzjat, kull xi ħaġa. Illum qed insejbu jekk trid tixjih malajr, kull klezzjat. Jekk ma tixtieqx tixjih malajr, tixtieq tibqa' tidher u tħossok żagħżugħ, iktar ma tħalli ħin bejkla oħra aktar aħjar. Nista' nissujaw minn qalnek. Żminiet jinbidlu kollu. Jiena ngħid waħda, jiena ma nagħti tort il-ħatta. Dak kien hemm żmien fejn kienu jaħsbu li d-dinja hija ċatta, ħateleb inti fit-tarf. Illum nafu li qed Ju Trump ukoll u forsi mhux Trump għax hemm spjegazzjoni għalija li veru meta taqbad tikol minn kmieni filgħodu jaqbdek il-ġo. Fejn meta tkun qed tagħmel il-fasting diet forsi tiġik dik il-weġġa fl-istonku, però titlaq malajr. Jiġifieri jekk kif qed tajt int, jekk tuħu tazzi titlaq. Naħseb li għal diversi raġunijiet, dul sima, l-ewwel qed ikol ftit jisma' magħha u spiss inti qed tipprogramma l-ġismek li dan kważi qatt m'għamlejtu. U xek jiena nippreferi nikol 4 darbiet u tajjeb, mhux qed nitħanżer, imma 4 darbiet u tajjeb minflok 6 darbiet jew 7 darbiet u jisni għasfur. Jiena ngħid għalija jien. Issa di ta' kull tletzjat minn fejn ġiet. Number 1 hija terapija tajba ħafna l minibati bid-diabete. Ġifieri dik hija kundizzjoni medika mhux qed nitkellmu aħna illi mhix tajba li anzi hija li suppost jagħmlu. Number 1. U number 2 ġejja mir-raġunament illi meta inti tqassam il-ġurnata ftit u spiss tipprogramma ruħek illi ma tiffangax. Pero ħafna nies kif qed tajjeb inti jispiċċaw ħin kollu jaħsbu fl-ikel. Għax naqra li kilt qisu stimulajt l-update u qatt ma jien neġba. Sorry, u naħseb mill-bodybuilders ukoll. Ukoll. Għaw ħafna bodybuilders li għadin jagħtu nutrition advice u ovvjament jagħtu nutrition advice based on it-tip ta' exercise li għamlu huma. Li mhuwiex it-tip ta' exercise li jagħmel l-average person. So if you're trying to enter a bodybuilding competition, veru għandek bżonn ċertu ammont ta' protein u dawn l-affarijiet u ċertu ammont ta' ikel u calories mal-ġurnata. Imma l-average person mhuwiex bodybuilder u m'għandux bżonn dik it-tip ta' dieta. Infatti, ġest irid insemmi xi ħaġa oħra, excessive protein, especially fin-nisa li huma in menopause jew dik stage of their life, leaches calcium from the bones, ma nafx ngħidha bil-Malti. So tista' tispiċċa brittle bones u dawn l-affarijiet jekk qed tiekol wis protein. Allura hemmhekk il-fiber jgħid. Il-fiber dejjem ħajżommok iktar mimlija, ħajkollok xort għandek jekk għandek il-beans għandek ċerta ammont ta' protein imma m'għandekx excessive amounts of protein, għandek good combination, it's a whole, għandek combination ta' protein, ta' carbohydrates u il-fibers titħol f'dik il-portion tal-carbohydrates. Semmejt, min irid jagħmel fasting diet u min irid
jonqos mill-pis irid joqgħod naqra lura mill-carbs. Ja, imma il-carbs, meta nikkalkulaw il-carb content, so jien jekk għandi 15 grams carbs, all right, u għandi 7 grams fiber, in reality, I'm not good in math like you, in reality, tispiċċa b'xi 6 grams of carbs, għax il-fiber innaqqaslek il-total value in net carbs imbagħad jiġu. Allora min irid inaqqas il-pis, kemm irid jieħu, kemm irid ikkonsma fibra xorta, irid ikkonsma 20 gramma li semmejt? What they show you is for every 1,000 calories għandek bżonn 14 grams of fiber. So if you're on a 2,000 calorie diet, għandek bżonn 28 grams of fiber. Issa, dak huwa għat-tfal, għal-kbar u għall-anzjani wkoll, għal kulħadd. Li huwa l-iktar prodott ta' fibra għolja? Per eżempju, nafu li patata bil-qoxra. Hija tajba meta il legumi u legumes and lentils għandhom għal portion li tiekol għandhom an abundance of fiber. U bħala frotta jdir li tuffiħa. Yes. Tuffiħa. Fil-fatt min ikollu l-IBS, l-ewwel ħaġa li nneħħulu huwa t-tuffieħ. All right, għax it has so much fiber li tista' tkun irritant għall-IBS. Allura għal min pereżempju jgħid, meta nikol tuffiħa jaqbadni l-ġuħ, dak x'ikun qed jiġri hemmhekk? Jista' jkun li int imma tqaxxara tuffiħa? Le, bil-qoxra. Ngħidlek il-verità, fost l-iktar iker rekomandat biex inqas jaqbdek ġuħ huwa t-tuffiħ normali. Naħseb inti tixrobu l-ilma però fuqu. All fiber għandek bżonn l-ilma miegħu. Għax fiber binds to water u it goes through the body jimxi ġol ġisem mal-ilma. So l-ilma huwa ħafna importanti għal fiber. Ma semmejniex ma nafx kemm baqalna ħin għax hemm is-soluble u l-insoluble fiber. Permettila x'qed tgħidulna min huma l-guest, Mateus Grasso, fitness trainer, u Christine Buzuti li hija nutritionist. Inkomplu fuq l-insoluble u soluble fiber. Okay, so fiber ħafna different tipi ta' fiber u there is soluble fiber u insoluble fiber. Isimhom jisom magħhom soluble jixorbu l-ilma jekk nista' nispjegajek u l-insoluble ma jixorbux, ma jihdux il-benefiċċji tagħhom. L-insoluble fiber huwa tajjeb ħafna għal min ikun constipated. Xi prodotti huma insoluble u prodotti li huma soluble. Issa, hemm ħafna prodotti li huma part soluble and part insoluble għal beans li jista' jkunu soluble u insoluble. Jekk inħarsu lejn xi ħaġa li hija soluble, hemm il-powder called psyllium husk. So it's a husk of a plant, natuwa ħafna drabi għal min ikollu cholesterol to raise the fiber fid-dieta u anki għal xejdulu u taraħ kif iżidlu l-ilma it becomes a gel and daku is soluble fiber, it starts to become a gel, all right? And it gels in the body, all right? So you start like cauliflower, broccoli, these types of vegetables jatuk ħafna gas ukoll. U l-pasta, u l-oats, u l-barley. Okay, so insoluble, yes. U x'inhi differenza ma bejnietom? One, basically, one takes on water in the body, and the other one feeds the bacteria in the body. It-tnejn għandna bżonnhom. It-tnejn, and many products ikollok mit-tnejn. U jekk ikollna konsum iktar minn min nisna, x'jiġri f'ġisimna? Jista' tummy upset. Jista' jkun li tibda tgergerlek naqra, jista' jgergerlek naqra l-istonku, jista' jaqbdek id-diarrhea as well, and some people runs. Hemm constipation as well, jekk ma jeħdux biżejjed ilma, so a combination. Jekk ninnotaw hija katina ta', ġifieri jekk inti qed tixrob biżejjed ilma aħjar biex tagħmel aħjar użu mill-fiber. Il-fiber u l-ilma qed jimlewk flimkien ħalli inti tikol inqas, ħalli ma tellax aktar kwantità ta' ikel li qed tikol. Jekk ma tellax ħafna ikel li qed tikol, m'intix qed titella pis. U l-katina tibqa' ddur. Ġifieri kif qed ngħidu u nerġgħu nirrepetu. Fost l-aħjar sistemi illi jsibu hija illi niklu mhux ta' spiss, tajjeb ġifieri idealment bil-famuża fasting,
Meta ħaniklu, idealment kif nirrakkomandat minn nutritionist u dietitians ħafna minnhom niklu ikla mediterranja, dieta mediterranja, għax flimkien mhux biss ħanidru aħjar, ħantejbu saħħitna. Innaqsu r-riski ta' diabete, pressjoni, mar tal-qalb, kolesterol, tajjeb, barra minn fuqna anka kanser. Ħanidru sbieħ u ħanejxu għattul ta' żmien. Ġifieri. Kemm jidum biex jiġi digested il-fiber? Hours, because it takes a long time for it to break down, and some of it doesn't digest. Dak will benefit you tio. It isn't digestible. So it adds bulk. So it adds bulk. It helps feed the good bacteria. U jgħinek tbattal. Nemmi. It-tfal, kemm għandhom fibra? The same thing. 14 grams for every 1,000 calories li jieklu. So jista' jkun li growing children can need up to 2,000 calories u jistgħu jilħqu l-istess ammont ta' fiber li tilħaq mara. 24 to 25 grams of fiber. L-eco fiber tista' tikkontribwixxi biex iżid il-pis, le? To gain weight, tikkontribwixxi. Jiddependi kemm tiekol jikkontribwixxi to gain weight, mhux l-ammont ta' fiber, lack of fiber, sorry. Ija, li ma tieħux fiber għax int imbagħad jekk int għandek a diet deficient in fiber, għandek diet high in processed food. Għax hawnhekk ħassib tara u li kont qed tajt 14 grams extra fiber a day may decrease calorie intake up to 10%. Yes, it keeps you full. So isit ma tiekol fiber, jekk tiekol a meal li ju ħanejdlek tiekol soppa bil-lentils, timlik u tkun soppa biss. Timlik daqs kemm jimlik il-ħut. Mbagħad jaqbek il-ġurmalar, le? No, not really with fiber because it takes long to digest. Even nuts have fiber. Ara kemm idumu għandek xi 4 to 6 hours for them to digest. Bħala frott, ħanibdew insemmu l-kategoriji għax issa wasalna biex nikkonkludu. Għandna l-frott, jiena sibt li għandhom il-berries, il-lanġas, il-bettieħ, il-melon, le? Aha, imma t-tuffieħ ħafna ħjar, għandu ħafna iktar fiber. fiber. U l-larinġ, fuq il-larinġ? Il-larinġ, meta tasara, u jkollok il-ġus biss, dik neħħejt l-L-Fibre, imma l-oxra as-saċ, mhux il-oxra li tneħħi u tarmi. Meta tikolla. Il-felli. Okay. Il-felli. All right, naf xejn tgħidu Meta tikolli l-larinġa sħiħa, ikollok dik għandek l-outer the skin ta' dik l-skin li jkollha l-larinġa dik hija fiber. L-outer coat anke l-patata nqaxrula il-skin tagħha jekk taħsilha tajba and taqattaħħa u tirroastja, int zitt ħallejt l-L-Fibre tagħha. Sweet potato mimlija ġid. Eżatt. Speċjalment fiber. Broccoli, cauliflower. Brussels sprouts, ħafna nies ma joġbuhomx. Imma Brussels sprouts mimlijin fiber, mimlijin vitamini, they're so good for you. Brussels sprouts huma dawk jisom kaboċċi żgħar. So mimlijin fiber dawk ukoll. Mbagħad affarijiet li joġbu n-nies bħala oats. They're high in fiber, so jekk ħanaslu cereal, l-oats huwa cereal li għandu iktar fiber. Sweet potato għal minn qatt ma prova. Vera naftit nies li ma toġobhomx. L-imla ħjar ftit kif is-sajra, sweet potato. Jiena nafa li iktar maddum fil-forn, iktar aħjar. U tista' tħallila l-skin as well, ħafna nies ukoll li neħħula l-skin, imma tiġi tajba ħafna. Tamlila l-olive oil, tamlila rosemary, naqra sea salt, naqra pepper, u you roast it in the oven taf kemm tiġi tajba and it's full of fiber. And beta carotene. Il-frizzelli, il-fazola u l-pulses. Dawk ħafna fiber as well, għandek 100 grams, mux ma nistax ngħidlek for each and every product, imma approximately għal 100 grams ikollok xi 6 grams of fiber li huwa tajjeb. Tal-bot però, le? Xorta piżelli, imma aħna din nippruvaw Nevitaw il-bot. Eżatt. Għal-inqas tal-friża. U naħseb eżatt, di ta' minna pellawa, ma nibżawx mill-prodotti tal-friża ta' għax tkun kumpanija serja għatatom mill-leliqi u frizatom mill-ewwel ġifieri. L-importanti li ma jkunux jisom kontorn għax dawk ikollhom jisu xi sos jew xi ħaġa hekk magħhom. Imma jekk tkun ġeneralment jekk tkun borza broccoli biss jew broccoli mħalta mal
sorry, xi ħaġa hekk, eżatt, dawk ġeneralment ikunu just vegetables. U ħafna drabi il-frozen ikunu aħjar mill-fresh għax il-frozen jaqtawhom, blanch them, freeze them. So bħala nutrienti they maintain sometimes their nutrients better milli l-fresh li għatawhom before they ripened. Mbagħad kien hemm jekk ġej kiwi, il-kiwi mhux ġej mill-Italja, il-kiwi ġej minn New Zealand pereżempju, hemm it-travelling time, hemm l-storage, all of those things jaffettwaw il-nutrienti li hemm f'dak il-prodott. Il-karot u l-sweet corn. Fihom il-fiber ukoll. Carrots għandhom ħafna fiber ukoll. Same thing, aħsilhom m'hemmx għalfejn tneħħi neħħu l-iskin ta' ħafna prodotti. Ta' min iżommu brax, le? Aha. Apposta tista' tuża naqra ilma lemon juice, tista' tuża bicarbonate as well. U importanti wkoll illi meta anke nażlu l-frott, mhux l-iktar waħda li tleq hija l-aktar waħda tajba, dik probabbilment hija l-aktar waħda perikoluża. Rajt jiġifieri jekk naraw xi ħamrija mal-frott jew hekk kważi aħjar. Like flax seeds għandhom jekk inħarsu lejn is-seeds, flax seeds huma waħda mill-iktar għoljin as far as il-fiber goes. So flax seeds ma kollha għandhom ċertu ammont ta' fiber ġa fihom. Is-solju bil-fiber jeli minn għax-xaħab minn madwar iż-żaq? No. No, okay. Jiena sibta fuq meta kont qed nipprova. Huma mhux jelli direttament. Fija benefiċċji parti mill-puzzle. Imma mhux li fat burner da? No, mhux fat burner. Mhux fat burners. I mean, ħajjejnek in the sense, il-fiber ħajjejnek mhux in a physical sense li ħajneħħilek xi ħaġa. Il-fiber li ħajjejnek li l-ewwel ħaġa you're gonna go to the bathroom iżjed regolari. U il-ħaġa li int idżommok iżjed full, satiety, li int ma jaqbdekx ġuħ, those are the benefits of it, plus il-health benefits tal-cholesterol, blood sugar, digestion u dawk l-affarijiet. Imma miex miracle in the sense li nejdu, if you eat fiber, ħajaħraq lek ix-xaħam. It's not that type of... U la illumi bl-ilma, u la tagħmel ħanajdlek ċuċati nisma ta' Apple cider vinegar mal-filod jaqtalek ix-xaħam, dat ċuċati ma' u xejn. Ma ċuċati da. ċuċati kbar laqqas. Celery. Fuq il-programmi ġifieri ma jkunux websites li huma sorsi mhux tajbin. Celery karfus. Emmin jgħidlek is-celery wkoll tiklu u jaħraqlek milli diġà tkun kiel. Dak kollha ċuċati. Ma' u xejn illi huwa bil-minus. Tajjeb li huwa bil-minus huwa l-exercise tiċċaqlaq u taħraq. L-ilma biżżira. Li jiġri with this lemon in water, apple cider vinegar and water, li jagħmlu they kickstart digestion, li jgħinu id-digestion process. Imma li ma jaħarqux il-xaħam. Dik hija l-iskem. Forsi hija imma għandhom kontribut le? They kickstart digestion. They help you digest your food li u dejjem xi ħaġa. I mean, dik hija importanti ħafna ħalli int you benefit from the nutrients, take up of nutrients and stuff like that. Ġifieri Kristin mhux qed tgħid tagħmilix, qed tgħidlek isma' jekk inti qed toħodha imma forsi sottim nieħrek sagrifiċċju għax minn għalik qed taħraq ix-xaħam. Issa ta' ġimgħa oħra kien hawn Ken. U nafu biżejjed illi l-moħħ kollox. Jekk il-moħħ tgħidlu illi qed tieħu l-apple cider vinegar qed jgħinek biex taħraq ix-xaħam, dik hija logħba oħra, hemm ċans li verik qed jgħinek għax il-moħħ huwa kbir. Imma ma tantx huwa apple cider vinegar bartu. Jiena nirringrazzjakom. Dejjem veru nirringrazzjak għax naf li il-Malti tiegħek peress li inti Kanadiża tagħmel effort biex tiġi hawn, però nirringrazzjak u napprezza ħafna l-impenn tiegħek. Malti tajjeb. Thank you lilek. Grazzi ħafna tal-li segwejtuna Sinjuri. Għada konna l-ġewżarja, grazzi ħafna u il-lejla kunem ripetizzjoni fil-10 ta' Be Our Guest fuq Net Television.